Nyetir mobil, nyilih di rental, kacamata selembar kena abal-abal. Nongkrong di kafe mesen kopi paling mahal, padahal di Jumah apa tuh sing ade. Ngomong menyeleduk di anak bos, ngaku bisnis tanah, ngaku ngelah kos-kosan. Di sosmed foto gaya paling jos, nanging kenyataane tagihannya selesai lewat. Gaya selangit, kantongnya mejepit, ngaku sugih hutang dek keliling mekainit. So jagoan tukang tagih teke mengkep di beteng longan. Gaya selangit, tak ekonomi majepit, ngaku elit padahal hidupnya sulit. Bibihnya manis nanging dompetnya pahit. Gaya elit, ekonomi sulit. Pasokan ingat bling debes sangat mesebang, tutur tegeh kamu mai jejet. Lungan jujur hidup ape hadane, daripada gaya ulian kipis utanya. Gaya selangit, kantongnya mejepit, ngaku sugih hutangnya keliling mekainit. Sok jagoan ngomongnya paling-paling, padahal pusing tukang tagih teke ubetin jalanan. Nyetir mobil, nyilih di rental, kacamata selembar kena abal-abal. Nongkrong di kafe mesen kopi paling mahal, padahal di Jumah apa tuh sing ade. Ngomongnya